Ebusia sanso edi ehyiam bi o ma mema akwa aba na afesim sanso ma atena se aha na so the kintelewshi se na wankasa onim no ebusia no aso sem da akoma mu nsem na aposo me de ebeda wo na ye papa bi awa bepiem ewo maako sanim na onye oba na ete wo mo awo na chese asem kesi bi a esi no enya asem kotoa be mai ekra eye ne yere se wo kwa eyie aba na oba ye no abusua ade a obeto ye pe eye dan ene mpa wa meto nipa ene empo sa nipa krodo ne nyoma no ewo efie honom eye ne yere na chese wo bise mu a chese ensu bisa odi ne tie ne se gu ne ti ama Bema su gidigidi ni senti waba eba be cheche ni nsem ma yekotie ye papai ye hwe se de pempa na epia mami se onfrifie honomu ni nyina ye behu ewo eye video no ma yenkohwe video no ebe ade aka no me de ebe kam ho me to fa ni nyina gina oba no se bi obi a me no wotia me se akasasa krampo aba na me pa cho ne se na ka me sere ne se na nka ko nya bote na nka me ba ketrema ne se krampo ko na nka bibia ni an sisi na se on wale krampo bi krampo no a on timi free play kun sa se o free me chen sa bla me so ne wo ba se bi enunti na ono so no se man ko ye no ade krampo no a ma unsa ma yan fonso bi na ni nyina kire no ba bia okoduru ye no ono no kire ne se se 87.9 so wanye na mo ade a akora nya wo dia okay fine putupuru na ode akora ekoi one akora no si de ono so ye friend akochi ya no me de ne to me ma me free ma me so aka ba bi enti no akora no me mani nyina ngwabo no nkwampo na akwanu ni nyina no makoma wono so enti se nkan no krabo na nka bakon be kronpompo a ka me de nkan ha me kwapem se me meka kire akosi afri mama se ha me enti se akra no a me aso mo pese me hu na kire akwan bi se me pese me kire se ase ma me na so se no ma fa ono no kire se obe kire ma kire bi mu no eno na ni nyina kire na ha me asa na makwai onko ni kurom ba bi ofri hine fa so ofri wale la badi se wase ofri na che se wudi wudim se hodu ofri me de wonu no so no wale no ndo owo na la badi ni de na on fan so na according to say anyu na me koforo car no me koforo wa car no na me se bia o match on short for wa nti na me se wa na wale nti na lucky kromo se nya obi na betena me china me ni di nkoma ga kan ni ko du wa on ma se ka me sa yera me kira kwan akotun se misi ya mkan se mami man darashi ya onu se afene na to kaskasa ni de enfata me se ene ne se sane kurabo na minim ne da no se bia nka okurabo be ma me kasa re cheche bi se o bla bibie ni amamle ebia se bia se na mka je se ma mi so bi na se akra no se ma wia no e se me no minim ba bia esire mo no me kuro sirim Ghana eso se bi minim ba bia wa no me ko chini ahwe akola na sese ana akola no so no se bia ya wo na se hu ba bia wo na sese school sem no kurampo ni sese ni tituro no na sa akola no obedu ono no akola no se de makoma wo na sa akola no na bla bokoye basa wo batan wo susu ni se mini wa na so ya aduna na se akola no kodu ono na be ha minti mu fre oba no na mu busa no na sa wale no on pribim na se betimi me kurampo no ebe me de na se bibi ni kurampo na se me seni ska kurampo amom kopim se akola no so benya na ne fa hundie na nya no to a me de ka me pene sa ebusia wa show wa she oba no le te kra se no onye no ho ade o onye no ho ade wo plan se obeye no ho ade a December bia wo kire mu a wo beye no ho ade a na che se ntokwa ama bi kra kopie waju na ade kra mpo eno oba na se nyoma ye fra obayi kra at least kra betie nenum asem obayi se ono wasesa nyoma ko oni be ma ntena ase no wanware no wanya no ho ade nti wasesa no nyoma ekọ na numu na busuani bi ebe maye oba no ni nua ba ebe mu ho na mpese mbisa
Say aso ntokwesi awafo ntama empo no mo ware ye de na so mawom so mo kasa mo ware cry very possible aso ntino onua na say e friend say wo yere kotwa na yere pene betumi atwo phone ene wakasa aka che say nya da ne nua ba eba baby a you right ana na so hwem nso oba no odi bempa ni nyina enkosi say bema no ewo mma oba no so ewo mma nsa no mumienu ebe tena eba san so abom ntam na akwada na eye papa no eba no eba fie ho no oba ne stepmother ne papa ho no ma oba besia o oba besia mini mo se ye odi atete no ede faaye wodidi wi a chance no de gu o oye se wi na odi nti we yara ya tete no de akoma obi ba bema se woni ne ntena na wo papa no wo first of all chese wo ntumi anhwa wo fie ye o wo ye fie ni wo ntumi anhwa wo maso ye anu ho ahomete o ana mami ede asesa nyoma ede kono sanse o metena ware a yen ware no ase aware a yen ware be my fan insane friend emebo kokoko ewo emebusia no o metina mu na sabe ne ba na abanoma ensa so mbra metana ne Jesu dabi o mefri adwuma mba abra wa bre na o metu se na abanoma edidi na esiwo o sa obi wa bre no obeye aduane ama wadi apodwe ewie wudi wi oja chance no na me sanka me kwam me masa ufi baby ba kwam po one day kwam me be ma chance o be ma chance me true condemn de obeye ade obeye be me mo siesie me si bi obekreti bi me mo siesie ebusia ensam ha because abanoma no in fact nyame anim no krani wo mu papa no ne wo maame no ma wade pa wo hwem susu anka be ma ezu obetumi abo oba no oba no so betumi abo abe ma no deso no sa aware boni we die oba no ontena ase ni senti no odi pasa okoye na be market echie wo titi akoda wo se akwada no we da umpasam nti enje we didi esi wono na wa wasa akofa chance ni wetwetwe na wo titi obaseni yesi titi ba mama titi ba yo isi ano akwada ba akope na akwakọ sesa de we nyina akoba no nye na adwense nkoko oba no nye na adwense okọ apart from say be ma no nye no ho ade mfa ansa nkohu abusuafo no apart from no akoda abanu men abanuma fuoi wonim se wo ya abanuma na se wo tutu wo ne wo awofo entem a hweniye anka oba besia de aka ya titi wo fie wo hwe step mothers for no sometimes bebre now ebi wo say omo yi omo ni mo treating kwada no ewo ho omo maso twene ye different but we there oba tan ya wonim say oba tan empo akoda enfri ni mu amba akoda wo tete wonim say anya ne background na wonim say na obesi fa obetiti akora na o mbe ya ade so afa ama ebusu na say empo ebusu onu no aya asa akora na bekwa akoye no oje ase ni say ntima me ontumi wapaki nyomakọ odi so wako me aye radia me aka me kodi la one umeware me two oba esanso ba beta me ni Jesu hwe saga me kwakra de da me kọ iti ye tete ba mama ye tete ba ye wom say ye say man tete ba but wonni unhu be ma oye be ma tan unhu be ma watete ba ama akwada no enya akwada ba kwanya oba ba akwo ebi on man ba 5 ma 3 no watete omo to me nyi be ye panipa responsible children in the future yentete ma emma ende yentete ma emma daachi bia no kwa wade asa we nima nkogu ase yenka sa prano na anti ne hu na so no entity e de ma ne hyase no eno na ebe kire nti no si yetete ma mama yehu se ne ebesifu ebetete ma na daachi bia no
aban be na bo amfa ma wo ene akwada ne nyina busua mede mu besi anum sei na ma refisa oberake na wa hye na fe so subscribe edi ama me obi ka trap na te yokugya ene medin ebusua da se na mesa so ni wo edi ehia ma me enkwa na mna wase sa oje bre na ohwe me busua makra